Athinjiri kathomba kuma nterechi ya kigocho atigania niberete ya Kenya bakenda gutonywa ndwene cia gisiasa bakiaria nkurukini baitete mukana kiria siasa bareba kuringa siasa cia mpatho na reba ugite ya Kenya babati kumenya Kenya igatigwa atia nyuma ya kithurano kiijite. Ikiatho kia kurombera na kurukirio mo baraba kurombete KMCA wandine kiutotigania Central Joshua Mugambi Muga aita kienine kuromba kura. Mbete kuromba kura ndina kiama kiambas ibuko me ababwe tunangabana etwa awetwa His Excellency ngabana Kiraito na wete angu atanjara tukarita ngwetu kioromwe na tukatutogokira kiucho na kuringana na karibago ntukwetu migia kwambiriria sabari na kiongwana kia maromba katwamwa kurita muntu ukurukira maromba murungu atwe inya ya kumba nontu nabo nikenda yara tukaurakia tukaurinya thurugi nyake pastors barabara wa mionto nabo nontibo tukona bakaria antu baraba kaomba kinyila muntu nontu baraba ngituto bakinyila naba weta naba murombera inya era murungu abwiri umwa kenda kinya naraura na yata tu represent bo ya antu bakigucho wand ontu iturite thina miaka mingi muno ontu antu barabadhura wote athwana ire mwana inchi mwana omwe amenye ari ya sacrament ponde tura bwithuma ima pastor eru ari ndi na oma tukorobela kinyontu kinyabo mwe nake akwebela batu pastor ba murikira njara kana batongeria maromba nibo bongwa twatumakirwe bamwe Joshua wate na antu bakurira nimbio antu webela asiari ban Joshua bamurukirete kuromba kura na araba murombete tebye na mbere siasa muno tongeria bwathere ngukuringera utore oka urie gite kia MCA nikendo tethie kiuchwa kona misieti ora twaria na umabwongo bora asiari baku barite misieti ya kanisa ya Methodist okia kuthugio Methodist na njire no eriku kinyoke tokalwa na antu bangi okia okara antu bawita babaye babie wakana bona simanto ame bakagaruka bamwe bakariba kioto ibonanetie kuria kwanirwa kwao ni utongeria bo MCO thaila ina sathinga nontu bwa itomi mwanya nachokete kiocho na nyuma sana na haruira na thirikari iturekitu watu into bibinge sana kinyi thirikari ngoe arita na family barabara cienjawa nyangari ilite kolokana ndoe ci antu baikire tap otiro nya baikirwa oke akwaria manto ya MCA akaibwara katula kara umete katula kawoto mairwa mporo okauro mporo te kumenya lakini nyume ne bari gokora baita bakakarande nchobine mikindo baita bagwa to kaura muno pasara cia wa muntu ngiri mwana aithoma machakozi niongiri mwana rakuthoma ntureno nongiri gutukoria ngiri ere ikinyithia mwana uko kana muciari kwere mwaka tuika kwa MCA yarenkairwa milioni 20 kwa ile milioni 20 ngoire irutite utimenya na rewa tumeria bagontu koi barombete siasa otira kwena siasa cethere kaiteneka na rankuroki bawete boya kanisa bati reiba kwerekania memba bao barane ya siasa na njirere bati kenda kuthiria buru siasa cia irumi na mpatho na chiachera twitikitie ichiachera muntu okwira woni mbwiri kubwithio na lakite wita kuthukia muntu kumurumanga kumwela maiga iu itabia mbaya nguye tu batwe ikurekebisha muntu nikenda tutatuna machua politics ila jutuma antu bari abwega na bari abate nandwa na bari abena ngwatano nikenda muntu rakathurwa no nikenda kaomba kweleria muhongo wetu na muthia kuringana na Joshua ama team linda nteritangu eninka otio project korobwithia nte consultate antu bakwa kabwithia public participation ndomba kwithira nkiwa oni amethiro pena thina na ruo lakini tiro ndao ya public participation nkamenya kabisa ni bibio basumbura nkiripotera Wero TV kumatiania mbeta wa mukiri wa Mithika.